tugiye kureba rero ni wa muganga bita Aida kwari tugiye kureba mu rugo ariko ngo aherereye hano tumugeze ahantu wari gusoroma imiti ye ariko batabuye ngo nta kinyarwanda ze reka tugerageze turebe uburyo turi buganire. Habari? Salama salama. Shida gani mbona mnanifuata huko polini? Hakuna shida, tunaingia hapa sisi watangazaji. Ndio. Nani amewaelekeza huko? Sisi tulikuwa tunakwenda nyumbani kwako. Na ukatuambia kwamba umekwenda kutafuta madawa. Ndio, nilikuwa nimekuja hapa kutafuta madawa ya watu wangu. Nimewawacha pale, ikanibidi nije nitafute kwa kuwa leo ni siku ya Jumapili. Narimase kubabwira rero ho twari tugiye kureba uno muganga bita Aida ariko noneho tumusanze nta kinyarwanda. Mzee hujui kinyarwanda? Kinyarwanda ni kidogo sana. Makuru ni meza. Uri gukora iki? Niko nasakisha dawa. Turaza kubaganiriza byinshi cyane ho tumusanze umusaza aho twatugiye kumurebe mu rugo turebe ku buvuzi bwe benshi bita gakondo abandi bakavuga ati n'ubupfumu. Mzee, hizi dawa ni za aina gani? Hizi dawa nimeona hizi siku dawa zimeniishia wakati nimetoka Nigeria, nikaona wacha nende nitafute miti ya hapa nione kama itanisaidia. Dawa za Nigeria zote nilikuwa nimekuja nazo na za Tanzania zimeniishia. Sasa hivi ikanibidi niwatafutie dawa siku kidogo nende niwatafutie zingine. Ati hari imiti yari yaravanye muri Nigeria no muri Tanzania yari imaze kumushirana ariko nanone ti mu mashyamba yo mu Rwanda naho nagiye mbonamo imiti ishobora gufasha abantu banje nsanzwe nkurikirana. Sasa mzee, hii dawa inaponya magonjwa gani? Unajua nilikuwa nimepata wa vijana wanaume wenye hawana nguvu za kiume. Na kuna wengine walikuwa wamerogwa miguu, vifua vimevimba. Ikanibidi niwatafutie dawa hizi zinafanana za kwetu, nikizipa maombi zinaweza zikafanya kama za kwetu. Umusaza ati ibi bintu rero ndimo nca hano nibyo bikuza gufasha ba jene babuze uko bigira babantu ngo mu gutera akabariro byanze nibyo nje ni hatari numiwe ati nabantu usanga barabyimbye amaguru iyi miti irabavura ibi byatsi ariko ngewe nari nsanzwe mbibona gusa n'abandi banyarwanda barabibona ariko ntabwo twari tuzi ko bivura. Umusaza rero turi kuza kureba bita Aida, umusaza ukubwira ati ngewe mu Rwanda nahabonye imiti kandi ivura kandi maze kuyivurisha abanyarwanda ariko nanone bandi bakavuga ati ariko se buriya si ubupfumu. Mzee, basi mtu akikuona huku naingia msitu kama hivi hawezi kusema kwamba ni uchawi? Hapana, tena ni uchaweji. Unaona hata Biblia iliongelea hii miti ni mizabibu, Biblia inaongelea. Sasa uwezo ukasema ni uchawi. Mchawi tunamtunza akiwa amerogwa. Mchawi wamemfanyia mazingara yote, mwanamke kama Zai, urozi wamemroga tayari au maisha yake imezorota, watu wanakosa nyota nzuri za kwenda kufanya kazi, kutafuta kazi, kupewa kazi, bikawa vigumu. Ndio. Benshi rero burya ntibakajya batekereza ko aba bantu tuba dukoresha imiti gakondo turabarozi kuko turanasenga na Biblia irabivuga. Ikindi kandi imiti ni mu buryo bwo kugira ngo twishakire imirimo n'imizabibi. Murabizi ko abantu bagiye bayikoresha mu bihe bya kera mu bintu bigiye bitandukanye mu kuvura abantu. Niyo mpamvu rero natwe tuba tugomba gukoresha ibi byatsi twahawe ariko nanone ganga cyangwa se aba bantu ngewe ntari nemera ko atabapfumu dore ko ngiye nkiri kubita abapfumu kuko irebye ibi bintu bakora ngenda shaka no kumukurikirana tugeriwe mu rugo tunareba uburyo afasha abantu bamugana. Sasa mzee, hii kazi yenu ya kutafutia watu madawa hivi serikali inaikubali, mnakubaliwa kuifanya hii kazi? Kazi tumeshapewa vibali, tuko na vyama vyenye vinatukubali, tumeiungana kuweza kutafuta miti tusaidie watu na tunakubaliwa, tuko na viti vyetu vya kufanya kazi. Ndio. Murabyumva rero ati ubona kakazi tunakora na leta iba yaduhaye ibyangombwa twihurije hamwe mu mashyira hamwe n'abagenzi banje turakora rwose ibintu kandi bimeze neza cyane ariko abantu baba bakitwita abapfumu kandi abo tumaze gufasha ni benshi. Mzee, nataka kujua
dawa ambayo unatoa hapa, ukiitoa hapa utaifanyia nini? Kwanza naipeleka nyumbani, naiponda. Baada ya kuiponda naipa maombi. Kila kitu tunafanya mbele, ndio tunamtanguliza Mungu mbele. Sasa watu wengi wanasema wafumu, nafikiri hiyo lugha iko mkinyarwanda. Lakini sisi kwetu tunajua hakuna wafumu, tuko na waganga wa jadi. Mzee unatoka nchi gani? Sasa hivi mimi niko mwenyeji wa Tanzania, lakini nazunguruka kutafutia madawa watu. Ndiyo. Singekuja huku hata kuniona huku, lakini ilinibidi. Wanyarwanda vile walikuwa wananifikia kwa muda mrefu, wakaniamulia, wakanipa maombi nije hapa niwasaidie. Na nyumba naishi wananipa bure, wananilipia. Matangazo ukiona ku redio wananilipia. Ndio kujulikana, nimeshajulikana Rwanda nzima au dunia nzima. Sasa arambwira ati iri jambo Aida nawe ntabwo nzi ko nubwo uri umunyamakuru atari ubwa mbere ryumvishe. Njewe nazanywe n'abanyarwanda banyishyurira inzu aho mba kugira ngo mbashe kubafasha. Abo nagiye mfasha ni benshi. Ikindi kandi ni abanyarwanda mureke imyumvire yo kuvuga ngo abapfumu kuko twebwe iwacu muri Tanzania abantu baba mwita abapfumu baba bafasha abantu cyane. Ikindi kandi iyi miti ngenza gusoroma hano ndanasenga kuko burya nemera Imana, kuko mbere ya byose mbanza kuvuga ngo Imana niyo ya mbere, ibindi nka nakoresha iyi mpano tuba twarasigiwe n'abakurambere kugira ngo tubanze dufasha abantu bafite uburwayi bugiye butandukanye kugira ngo tugire. Si ibyo korera abanyarwanda twebwe ko tubimenyere mu muco wacu, tuba tuvuga ati mbona umuntu ari mu byatsi yahira, kumva ngo umuntu aravura umuntu ngo musaza naro numvishe ngo eka twumve kama ya kwetu kabisa. Hii miti ukiona inasaidia sana kuhusu wanawake wenye hawaingii kwenye siku zao. Aka kantu muri kureba rero ngo ku bakobwa babuze imihango ngo karabafasha cyane, ngo katsi rwose ari uburyo agenda ngakabikora neza cyane. Mu kanya tugiye kujya kubireba ngo kaza gufasha abo bakobwa babuze imihango ndetse na bandi bayigiyemo igahagarara. Umusaza rero turi kuganira nubwo mu Rwanda hano iwacu abantu benshi bumva ibintu ati umupfumu ibiki, numva ko hari n'uburyo yo bango kwibye ibintu, sibyo ko ari naho ntangarira ngafite uburyo akorera ku miti ye. Ibyo nibyo ndi gushaka kuza kumenya kuko wenda ibi byatsi byo turabyemera. Ati nanasenga Imana cyane. Mzee umesema kwamba cha kwanza ni Mungu. Cha kwanza ni Mungu. Ndio tunatanguliza. Wewe kama unaumwa tumbo, wamekuroga miguu, wamekunyima kazi, wanakuzungusa bahati zako zimekataa, mwanamke haolewi, mambo haya yote tunayashughulikia. Hata umeibiwa, kuna vitu wamekunyang'anya, madeni wamekataa kukulipa, utashughulikiwa. Na ni maombi mbele yetu kwanza kwa Mungu ndio tukakushughulikia. Umusaza aravuze ati kuba abantu baragiye bumva ko abantu bibwe, abantu babuze abagabo ibiki, abo bose tubafasha ntibatekereze ko ari ibindi tubaha. Hari uburyo twebwe tufata imiti yacu ariko twizeye tukanasenga Imana kuko tuzi ko Imana ariyo ya mbere, tugasenga Imana tukaguha n'imiti. Ibintu kandi birakunda, tumaze gufasha abantu benshi. Ibintu abanyarwanda ntago twari tubimenyereye kubona umuntu mu bihuru umuntu bamwibye inka ati ndayigarura. Sasa mzee, hapa Rwanda sisi tunashangaa sana kumuona mtu anasema kwamba wamekuiba na ng'ombe au wamekuiba kitu kingine na tunakusaidia ili kirudie. Hapo mtu anaona kwamba ni vigumu na naweza kusikia kwamba kuna uchawi. Kuna uchawi. Mchawi ni huyu ameroga mwenzake. Lakini ukiwa unatafuta sio uchawi. Ukiwa unatafutisha cha kwako, sasa wewe unakubali wakunyanganye nani yako hii microphone hii. Wakikunyanganya, mtu akamekukuta kama pa mpoli akakunyanganya hiyo microphone, inkimkamata akakurudishia, utamuita mchawi? Kuna watu ambao ulisaidia kwa hiyo tukio? Ni wengi
Wengi wamekuja wananishukuru sana, wananiletea mambuzi, wananiletea kila kitu. Na kitu ya kwanza acha nikupe mfano. Wewe unaweza kusema muganga ni mchawi. Muganga sio mchawi. Mfano polisi anakamata mwizi. Polisi anakuwa mwizi? Polisi anatumikisha silaha, anatumikisha bunduki na nini? Mimi niko na silaha yangu. Ipi? Ndiyo hii, unaona. Silaha naitume na nifanyia kila kitu. Lakini la kwanza namutanguliza Mungu mbele. Nikienda kuifanya nasema bismillah, naanza kazi yangu. Na kwa dini gani? Mimi ni Muislamu. Umva ngo ni Islamu bamwita Aida arakubwira ati cyambere ni Imana burya nimba polisi agiye gufata umujura uri kwiba akamuzana abakoresheje imbunda yanjye cyangwa intwaro yanjye nanjye ni ibi byatsi mbanje gusoroma hano mfite uburyo mbikoresha abantu bose bafite ibyo bibazo bigiye bitandukanye tukabafasha. Tubibutse ko kandi hano aho duherereye twe turi Urugendo TV, twari tuje kumureba n'umuganga kugira ngo tubagezeho amakuru ya muri bya bisata by'ubuzima, turebe bimeze bite, bavura bate. Abantu benshi bagiye bagira ibibazo bigiye bitandukanye bakavuga ngo abavuzi gakondo, abatubuzi baratubeshye, byagenze utya. Na leta yigeze ibifataho ingamba iravuga ati ubwashize ati muhagarika ibintu byo kwamamaza abo bavuzi gakondo, ati ibyo bintu nta nubwo byemewe. Rero bakakubwira ati twebwe turabikora kandi dufitiye ibyangombwa, ikindi kandi turanasenga. Ndi umuyisilamu, icyo ngiye gukora cyose mbanza gushyira Imana imbere, nkavuga nti Mana umfashe muri ibi ngiye gukora kandi bikagenda neza. Bamwita Aida rero niwe twari twagiye kurebe mu rugo, baratubwira ati yagiye gushaka imiti, aha niho tumusanze. Ariko nanone ndashaka kugera iwe nanarebe uko hari koko bahaje barimo bivuza ari guha serivisi. Sasa mzee, hii miti yote kuna mahali ambapo inapatikana au kila mahali unaipata? Miti mingi haipatikane kati ya Rwanda. Ndio naona inanibidi naendaga kuitafuta kwenye nchi zingine. Na watu wengine nasikia wamekataza kutangaza. Watu wengi kila kitu kina originali kinakuwa na fotokopi. Unanisikia? Hagati aho ngaho muze ati hari abantu bagiye badutuburira, bagiye batwicira akazi, bagiye babeshya abantu. Niyo mpamvu ikintu cyose burya kiba gifite original, kiba kinafite photocopy. Aka kazi dukora rwose abantu benshi bagiye bakiyitirira bakabeshya. Tumaze imyaka myinshi tubikora kandi twafashije abantu benshi, ariko hari abantu bagiye badutuburira bakabeshya, bikanatuma nyine abantu batatwizera, bavuga ati ni abapfumu, ni abarozi, bakoresha izindi imbaraga kandi batazi ko burya dusenga Imana, dufite ubundi buryo dukoresha ibi byatsi tuba twaje kureba, ariko nanone tukanasenga Imana yo mwijuru. Ulikuwa unasema kwamba hizi dawa unatumikisha unazitoa mainchi tofauti, mfano inchi tunatoaga inchi kwa inchi za Nigeria, kuna dawa tunatoa inchi za Warabuni, kuna dawa zinatoka India, zingine tunazitoa kwetu Tanzania na zingine zinatoka Uganda. Lakini hii muda ndio wamefunga mpaka tena tuendi Uganda. Tunajekaza tu kuzitoa Tanzania. Ndiyo, na watu wajue wachawe hawezi kujitangaza kwa redio. Labda watu vile nimewaambia kuna waongo, anakuja kwa Aida na kuambia niletee dawa kutoka Tanzania. Ukimletea dawa anakaa nayo muda mrefu, anasahau, naye asikuwe muongo, lakini anasahau. Kwa nini dawa hizi sijui alinipa za nini? Unajua shida, madawa yetu tunajifunza tu, hatusomi kwenda kwa masomo kujifunza dawa. Labda siku hizi ndio India imetoa shule university ya kufundisha dawa za mitishamba na kutunza uchawi. Sasa hivi India inaanza kutoa cheti ya university. Musaza ati tuba turi gukora rero ntimugire ngo hari ishuri ribindi twabyizemo, ibi naba kurambere cyangwa se abasaza basogokuru bagiye babitwereka. Ati iyi miti uretse ko muri no minsi wenda imipaka itameze neza, hari imiti twakuraga muri Uganda, Tanzania, Nigeria n'ibihugu by'Abarabu, hari ibyatsi byinshi byajyaga twajyaga tujya kureba byavagamo imiti yo gufasha abantu, ariko ubu ngubu twaje no gusanga no mu Rwanda dushobora ko hakoresha. Abantu benshi rero ntimukajye
uvuga ngo bupfumu, ntabwo waba uri umupfumu. Ngiye nyuza amatangazo kuri radio zitandukanye, nkorana n'ibinyamakuru bitandukanye, ntabwo re waba ukora ibintu by'uburozi cyangwa se uzi ko hari imyuka mibi ngo ugende ujye tangaza kuri radio kandi ubuzi ko bigiye kujya hanze. Abantu rero bagomba kubisobanukirwa bakanabyumva neza, kuko abo twafashije, abo twavuye ni benshi cyane, kandi twagiye tubavura indwara zari zikomeye zarananiranye. Niho duherereye rero, twe turi Urugendo TV, nicyo twababwiye ngo uyu mwaka wacu urugendo nibwo rugiye rwatangira. Aka kakinu kana bahati nimekapewa na babu wangu. Babu wa mababu ndiye amenipa. Sogokuru wanjye niwe wampaye aka kantu, niko nkoriramo ibingibi ubu atarakasinze ko kama unaweza unatumikisha kingine haya dawa ifanye kazi. Hii kinu nimepewa na babu, ndiye amenikabidhi dawa. Hata unaona na Muislamu wakati anakuwa mchinja ng'ombe kule machinjioni, anakabidhiwa na sheki aliyomfundisha kuchinja ng'ombe, na mkabidhi kisu. Sasa na mimi walinikabidhi hii kinu ya kupondea dawa. Kama wale watu wenye nataka dawa za bahati, wanataka kuitimuka mkazi, wanataka kubeba mimba, hii ndio napondea dawa. Ndio, lakini sio uchawe. Ntabwo ari ibirozi, nubwo aka kantu nagahawe na sogokuru ubyara papa, ahubwo nuwe wakampaye ati ndamutse nkoresheje kandi rwose urumva ko nabangiye kure ya mahame y'umuti wanjye bishobora kudakunda. Sasa mzee, nataka tuendelee, utuonyeshe hivyo unafanya nini hapo. Hapa naponda hizi dawa. Sasa hizi dawa ni za bahati. Watu wanaoga wanapata bahati. Watu wakiwa wanatafuta kazi, nataka kwenda Ulaya, anatafuta bahati. Tunazitumikisha vipi? Hizi ni za kuoga. Iyi miti rero ngo yiha abantu bakayoga, ba mahirwe abantu bajya bakora ibintu bikahanga. Nje hano ntangiye kumirwa, nanjye barama amahirwe rwose umwaka 2020, ariko none ntago navuga ko ibyo ngibyo ari byo. Hari abantu baba bafite ukuntu bivuza, hari ababa bafite abaganga babo. Njewe ndasenga Imana niwe muganga wanje, kindi kandi nkajya no kwa muganga ngatanga ubwisungane mu kwivuza. Ariko none abanyarwanda bose cyangwa se abandi bantu bose burya wababwira, umuntu wese afite inzira anyuramo kugira ngo akire, kugira ngo abone amahirwe. Arabemera ko amahirwe yava ku Mana, ariko ari nabandi bavuga ati hano turaza tukisiga utwatsi ibintu bigakunda, ariko twutungutu ko nanone ati turasenga. Mtu anasema kwamba bahati na mtu anaipata kutoka kwa Mungu. Wewe unasema kwamba nyasi nazo zinatumika. Mungu nisaidie na mikono inatumika. Wewe ukiamuka kwenda mkanisha kuomba, hautafaulu. Wanakudanganya. Murabyumva rero ati burya Imana ifasha uwifashije, kandi burya Imana iduhera umugisha muri aya maboko y'ibituba twakoze. Twebwe turatangira tugakora tukanasenga, Imana nayo igakorera mu mirimo y'amaboko yacu. Unaona hii kinu nimekabidhiwa na babu wangu. Unaona ni kidogo kinaenea ndani ya mfuko. Hata kama ni kusafiri na safiri nacho. Kwa kuwa dawa, kama nataka kukupa dawa za bahati bila kuzipitisha mwiki kinu kilio nipewa na babu wangu. Hata na hiki kikapu umekikabidhiwa na babu? Hii kikapu nimenunua kwa ajili ya kusafiri. Ilikuwa nafikiri kwamba vifaa vyako vyote umevikabidhiwa na babu. Hapana. Hiki kinanisaidia kuhusu kubeba au mzigo, kinu, dawa. Hii ni vya kawaida vinatoka kwa wazungu. Abantu mwe hano ngiye ndimo mbona ibi byatsi hano twabitambukagaho tutazi ko ari imiti. Musaza hano ari kuvuga ati ndabiponda, ana mahirwe rwose barabyoga. Ikindi kandi jewe nibazaga nkavuga nti ibi bikoresho ndi kubona hano byose yabigabiwe na sekuru, ariko arambwira akantu nsekuriramo niko gafite amateka akomeye cyane. Akamuri kureba arambwira ati nakagabiwe na sogokuru, hari nawe yakoragwa uyu mwuga nkora wo kuvura abantu. Ni byo bintu rero bitangaje cyane, abantu baba bavuga ati burya kutamenya ni ikibazo cyane, kutabona ko ibi byatsi ko ngenda ndashaka
watu wengi wanatuona tukiwa tunatembea munjia, wanatuona tuko tofauti na watu wengine. Hata kama unatembea umepanda gari, mtu atakupa heshima bila kujua ni nini. Anatoka kwa kiti unakata kama gari imejaa. Yeah. Watu wa karibu au majirani hawakuogopi? Mimi sio mchawe wala sio mfumu. Mimi ni mganga wa jadi. Nyinyi kwa Wanyarwanda unasema mtu akisikia kwamba unaleta bahati muiza kikuiba unarudisha, hakuna ni uchawe. Nyinyi Wanyarwanda ndio mnaona mnaogopa polisi. Polisi ni binadamu kama wewe. Muizi ndiye anaogopa polisi. Kama uko muizi hautaweza kuogopa nani? Kuogopa polisi. Musaza ati abantu mwivane mw'ubwoba, abantu muri gukomeza muvuga ati uborozi, abapfumu, ibiki, ibi ni ibintu bisanzwe. Ibi ni ibintu bisanzwe, ni nkuko ubona umupolisi nyine uri wakoze ikosa ukiruka. Ubwo rero nanjye umuntu aramutse ambonye agahunga, kereka wodu aramutse wenda afite icyo yankoreye, ariko ibi bintu mu byivanemo, turasabana, turi abantu nk'abandi, turasenga. Iyi ni imiti twagiye tugabirwa n'abakurambere, kandi namwe murabizi, sibyo ko wenda mushaka kwigeza nkana. Abanyarwanda nabo barabikoresha cyane, bakoresha ibyatsi bigiye bitandukanye. Ibi rero kuba bamwe bataba babizi ko bivura, niyo mpamvu badagomba kuvuga ko twe bikoresha kugira ngo ibyo bibe. Je, ulize zamani kama Wabirigi hawajakuja hapa Rwanda, watu walikuwa wanaishi namna gani? Si walikuwa wanatumikisha hii miti? Sasa hivi ndio mnaanza kuleta ujanja kama nyinyi wa vijana, mnasema sisi hatuwezi kufanya hivi vitu, sisi hatukule majani machafu. Hii ina uchafu gani? Si tumeichuno naiona? Mbona unakula chakula? Mbona unakula mihogo? Mfano mtoto wake akigonjwa, wewe una hata mimi nikigonjwa ni haya majani ndio natumikisha. Murabyumva uretse babandi bakubwira ati ngiye ndavura, ariko umwana wanjye yarwaye mwerekeza mu bitaro bikomeye cyane, ariko warakubwira ati ngewe ndarwara ni ibi ngibi, umwana wanjye ararwara ni ibi, umudamu wanjye ararwara ni ibi ngibi. Sasa hivi vyote ni kumbukumbu. Sasa unaona tunampenda sana Rwanda. Hii ni flaga ya Rwanda. Unaiona tunapenda sana Rwanda. Ukorera mu Rwanda rero hano bagiye mfite utuntu cye dutandukanye. Murabona aka kantu ni ikirango cy'uko nkunda u Rwanda. Korwani hano hafi gatoya. Ikindi kandi baranakwereka n'ibikoresho bigiye bitandukanye bibafasha. Sasa mgonjwa sio kusema tunapaswa kuwa na vitanda. Mgonjwa akikuja tunakia kitanda hapa hivi. Ndio kama tunataka kumupima, analala ku kitanda anapimwa. Aka gakoresho rero muri kubona na gatanda ashobora kupimiraho umurwayi mu gihe haje hano. Ibintu umugabo bigaragara ko ibintu bye biri mu buryo, nubwo twari twabanje kugira ko ari umupfumu, ariko nanone ndabona hari ibiri kugenda binkomvenka nk'utuntu ngutu rwose ni sawa. Tumunzani hafi ni nani hiki? Sasa hii unaona mgonjwa akikuja tunamuandika, banakuwa ku program. Mgonjwa anaweza kuja ana haraka. Hatuwezi kutunza wa mwisho kama wa kwanza tujamaliza. Hatuje na franga ngapi? Hata unataka kutupa rushwa? Hapana, tunafuatilia. Ndio naona tunaandika, hizi ndio ofisi za wagonjwa. Unaona? Tunamtunza, ndio hizi tunaandika, tunampa program. Tusisahau dawa yenye tulimpa, kwa kuwa tuko waganga wengi. Vile nimekwambia tuko 5, mmoja akiwa hayupo ataangalia dawa zenye alipeleka. Ati rero burya ni iyi ni fiche dushyiraho umurwayi n'imiti twamwandikiye akagenda, kuko tubaha amarandevu y'igihe bazagarukira. Yaje ntahansange akasanga mugenzi wanjye akarebaho, abasha kubona imiti twamwandikiye, akabasha kugira ngo ayikoreshe neza. Ni ibintu byinshi cyane rero biri